mete say MPP foi etimi say I mean process ya ekoso wo Supreme Court ne ade ya na ya demonstration you say you say Ghana ya assistant chief justice ya investors in international community beka say yenye democratic when the can say akire wo when mo bia ntramba bia mo bi mfa hunahuna bia say utu chief justice ya say international community bi beba beka say bia international community de wo mo ba beka no ye ne wo mo nete ha reports wa aba before aye call campaign ena nekura ewo ho ene say amanfo aye service ena I conclude say nipa about 70% say yenye judiciary nuni meboa sama kan bi wo ha enti se o se wo kura o man o ba chichire o man na say institution bi wo ho a yenye nuni eno so na ye the most critical institution ayetimi gina so chichire o man now say e say wo touch sa institution no dia amanfo be ka say wanya dia enti international community no do they believe say a democracy should have a justice system where 70% of the citizens enyintum? Is that what the international community like? Business community a womo pedi o musika aba ha be enyuma no. The ya womo peni say judicial system wo kuro no so etisen. Is it fair and strong? Say obesity wa judiciary no bebo ho bai say reports we wo ho che say judiciary no ntimi more investor bia ho bai if he said the obi beka na wo be di so a say oman no ye ho bibi ansa na gidia bamu ama international investors you say him for wo mo de wo musika aba because investor onu free baby ba no onu ni nua ni ha enti so oba na obi yire no say oje na japade na asem ka o yese Ghana court gi se o de bibi we ko anaji se whom you know ne de be ma wa ono ofra breche ba ni nua ni hano eno nti me encourage process na ekoso no. I don't know the details of petition no ne manema e wo ho but what yes but what I know and say there is a process here. A hold judge you, president you, when you a hold be accountable. It is a citizen be sorry no a petition say you hold chief justice accountable for never be also say why ya. It is strengthening our democracy. Okay. Mo bia meka say IMF, World Bank, why international level Commonwealth judges and magistrates association near daddy wo mo be kan se bia me aka se ne we nu ma kan bia ye gya ne atramu sa ye nya na se ye nya judiciary ye ni ye wo scientific pools it say amanfo no ni gidie wo na sa amanfo no bi se mpese boni we ne wo monhwehwem na monka no kra say ye ntoche ho ye nya hwehwemu bia wo ho. That is not democracy. Enunti no bibia ye nye no ye nkyere ho kwai ade bia ye nye wo asase so no ye nkyere ade a ye kyiri no ye ko kyere ho kwai abi enti constitution no ya twere ahyemu se judge ye boni akwanya se ye de no faso ni enti se obi fa kwai no so na wa mfa so yie ode kwan foforo na ye process no de a ene emini nipa no e wa asem but se onam ne kwan so pepepe na o ye de a ye ntwen ne enkohu ba bi akwan no de e be kwa akosi ye papa ye behu se ye ko na obi a process no be ka se wa ye bone na Ghana fo ahu the process no be ka se onye bone wo a wakotwa asem hunu ade agu chief justice so wo so ye ne onde if he say institutional head be an institution this are sensitive sir
obi anya ebone na okotwa asem to no so a enye onu na wo se no wadi oman no so awu enti wo a ukoye saade no ese ne uka asem enti me de me mpaye ne se process ya ekoso no yenkotwa so wo kwan bia so yema enko through enko endi twan wo mo edi petition by no se wo mo entro na wo mu twa ya yenkyire wo mo nso okay nyempa ne se wo mo se no kura so na wo mo kan ya de wadi boni no so no na kyese akonwa no mfata no ayenji no ho ne mfa foforo mra yenko ya ni Chief Justice in some de himpa na watie how pa say yes say ni the maame na ye that watie how pa as a politician Mentevi. Wontevi. David. Where sure? Oh, there one more kanu nyina ye. Rumor because Marano say. Ye bonu kwadu a ma mo mfa kwadu no mekire timamufo. Kwadu so apie. President Mekan ya mi hu say no de wo mo kanu na ye kwadu no. But say petition na bi wa bontin o. Then na che say no ye genuine petition no ayeka ho asem. Okay. Enti President Mekan ho asem. Na Chief Justice no so menti say why press conference aka say charges ya de abomini. Enti mo amo kasa wo ho no nyina no mimibu no say rumor mongering. Oh sir. Because constitutionally no say ma wo mo nka mu asem nkyere yen. Process no so no yentena kokoa mu enye. Omo ma yenti bi. Enti officially me maintain into minim charge bia the minim ni say there is a process say nipa bi akobo Chief Justice ho kwadu a process no ya refer ama Council of State almost de muayaba na President Gusu a odi muaye eye adwuma a minim say court cases ebi afiri ho akoko to say process no enye papa a court aka say yabo atu agu eye papa be mienu ana miensa na masayate say Chief Justice na ankasa ono so di biako na court abo atu agu na details ye wo mu no de menka committee no ho menye President of Ghana na menye Chief Justice mrano so say sa nipa miensa na say wo mu hunu emu asem nti ase du nkati ante say de Unyantehwe. David. Chairman. The Chief Justice on Kwanontina. What I say about me contempt. Oh, I don't be better contempt. Obviously, why upon the uncle? And I some no walk to any more yeka. Ntiminko ka say uncle ana ontina. Me de maka ewo campaign no mu ne say institutions na amanfo ni gidie wo mu no ye be reset na mra kwan so be reset enti se reset no e koso a ye hwe de be kwa akosi ebi a be kwa akọ reset ebi a process yi be ba no na che se nipa bi so na ya wo mo ede aye wo mo so ban se da bia wo mo nam a wo mo betwa fi ede agu court no ho ama abedi nipa trimu se judgefo edi bone enti se wey ye kokohwe na se entro no bia na make I will be interested in holding the petitioners also accountable for creating sad way ato oman no so enti enye one way thing enti na me bo mpa ye se process no ebeko through akosi enya kosi wi a de oye papa ana de wo mo petition no se ba se kosi na e se Chief Justice di for onkofi a ye be ba o mo amba so se wo mo anya kokodura ye se ko na kokosi se Chief Justice nye hwe na nipa bi na ahye da akobo o mutirimu po e de efin abeka no a na no so mo a mo aye sa mo abusa suban no e da ne kwa mu se mo so ye twemaso. Chairman, the Ato 2024 elections say. And Krahaya national capital. Constituency back we MP.
media be who Afriyie no conduct elections for Ghana ha. Yeah. Me who say Afriyie conduct elections. Every year me bro bosome. Bosome mienu. Na yenya MP. Afriyie nkoye no me hu ma me Charlotte say. Ya nto aba ma ya nkase bosome mienu bosome miensa. Constituency bi enya MP. But every 2020 eba ye mami Jane Adokwei Mensa eba ye no first one 2020 elections no sa womanya MP cause abana wom kra de woman to be kra 2024 ye to abana we afi de be ko we kra say police stations kra na afi de declare results mana be dru ba bia sese ya me no kasa no ye ni member of parliament ye ntimi declare. I think it's all constituents we have to declare. What is happening? Ablikuma. Chairman, what is happening? I say, Ubia Bompire say a winter darko. A behu a crass Owusu Adoma. Na Agyamwaso bodo no say ye wuntema you don't say kura doma o mate ban kura kuta doma obona Agyamwaso bodo no obi anche ne yonko ebi ne omu say nyanwu ye enema bi da anim a ye behu aka ho ebi ne the basis of research amamfo aya yes state institutions no nyina ye bebre ye compromise no ebi ne electoral commission so ultimately if you say omayimo de me hu pen that was when I entered politics for the first time. They say yeah referendum yes and no. Boku Central resource. It declared no best imprensia. It declared bako. Na abai wo yesu. Na yenso ye wo no. Ene na Akufo Addo num nyina na ye wo no. Enti na ye union government. Say Agyapong so be union government. Na ya kaso say pay union government nti abai wo yes ne color ye blue na yeso ye wo no ye color ye red die to aba no abai nkwa na wo radio a wo ye campaign ne ande ade nyina GBC 1 GBC 2 ye na wo no ye ni radio wo mon kan ye no so ho asem nkire obi abai ne nam fam ne ye campaign no election no e call no e je say e obvious say no win sika chicha abai no chiche nyina ankusihi no win enti edi kan apa is num ne ade num nyina omduru Asante region ye bobo ba bia na omosha hu se no be overtake yes no ne asan na so boko central ye 10,000 aka ho na che say yes ya bedi animu enna omoye no sa ye to ye kai aba no wie no na bibia che say yes ya win no win Agyapong so say yes na say o mna so electoral commissioner satan na yusu nipa ba kompe electoral commissioner okay no whole lessons intina ye constitution we are an electoral commission 7 members no asechere no enti afei ye be now so na omo de amoka akọ justice Saban ono na no ye electoral commissioner omo ayire no ase on so yes say win say ono so on now so enti obe now so no na omo de amoka ekoche si ni wonu fie ofa mpuma umu kurisi ye yante ne kan bi na na Agyapong SMC for announce say electoral commissioner ayira ye hu no enti appoint electoral commissioner for say o may declare election results
no so abetena ho declare say yes na aban na wini ani gyina na yitu aban no free so na ayi aban no mu afo ekoye palace school general kufu nom eche say o ka say utu achampon a enye yie kusu a omo attempt more than 20 ebia nso sidi na ye master we ya kire obeye President Kofo National Security Coordinator Francis Poku satem no gina ne mranti bremu very intelligent security officer a drew point be now see the whole of African continent Ghana na security yeah strong power be a try intimate to Agyapong because of the works of Francis Poku, very excellent officer. And now, into Amoya Anye no, and now, Obi PND or no any PNDC for no. But Kojo resignation letter, and their champion letter has na yeah. Until Omo call meeting, SMC meeting, to see. Agyapong kon ho na ye buy letter num to ho say sign pen nie sign say wa resign all the Francis Poku ni hobby wa resign ya ye ku na o sign nie ye te ho wi ani announce say Agyapong no ankasa resign na General Kufu na what take over the General Kufu no take over na tension wo kromu to no take over no and no bena so say union government no say yes ya wini kura ya twam ya nya biem na o sensan nema no mu ansa na ye kotwere constitution atoaso abeye say liman tam abano enunti sa nema nti ne hwe so ne ye 7-member commission okay say ye point ni pa na o mokotena ho a obia be retire at an age enti ebrebia nkoba se wo mu nyina be free so enti bia bi be call retirement bia se during wo time as president nipa be mienu anase miensa na wo mu time be dura wo be call retirement ya wo be replace wo mu no wo be kwa akoto 5 wo ho enti ontimi nsesa obi adwene eche se ya ye no sa kama free PNDC time a wo mu point end Rollins and na appointee before we almost started processes. And also it was carefully selected because PNDC now quite say third force will be say UP for whom CPP for whom until we had the composition of the first membership of the commission no who baby obi alinins wa abalance and no crown yakoto abano MPP for beka say stolen verdict inti eye Rollins nkwa na pointi wo mu na ono asan beye they say candidate into omo mpene so the same group no na omo beto aba wo mo hwe abato no so na President Kofo ewini ye eche say a convey legitimacy kakra e de aba inti from that time no President Kofo so time say miensa and said 9 po also ba kon resign ekoye NIA pani na miensa so retire at their ages and or replace womo wantima replace the whole commission na ebedru atamils so ono so ne bresem se mienu na resign na replace omti na anya legitimacy bi se Africa ha nyina biase emerging democracies ni nyina wo mo be learning lessons wo mo fire commissioners ma wo mo kocheche wo mo adia ya hu de free na free sura santan waba na be na okay nye madam fo obaya ejese butai na niso ane say yes ye control or yes sign electoral commission for na ye wo mutumi control electoral commission and na say see
Womo ya chese by the time wa ye kosa election we are as I say majority of ayifo no nyina ye appointees of Nana enna kwanya offer so yi 3 top executive for no ya kan ho asema kan asem bia ye kan bia ba mu enna wo mo so ne ye nso e confirm the amount for suspecting on say ono ne breso na every union government time we the men's and time na ya declare election results 5 times you church 5 2020 election results so ya na o ma ko na so say mistake ya bam ne declare foforo mistake ya bam ne declare foforo I just say ya wuntem no na ye ne ma ye hu so enunti the fact is say commission way as it is enye fit for purpose no obi anim commission way we enye fit for purpose say omko oh omache hey obinya petition pe na manjai kasa acha say assembly na ye nyam petition dey metumi kan bi anti kan bi nti say omko because democracy ben ato aba ama a whole constituency womuna ntu bi kura mfie 9 saw ya fumoni so nim se masa na every voter region Santan Greater Accra and also ultimate declare results kwanye e fa so e declare sa na mai e solve problem bia we electoral system se wo nipa wo mo adwene da ho a wo mpese wo mo de emra ya adwuma ayi bia ni ho a election bia ni ho a ebe ye statement se ultimate declare dise obi pese odi ni tumi ya ade ene mra ene election hihye no bo bra eno nti na aka ho no because obi guso a oye election a or conduct election a constitutional process ya oye rulings from our Supreme Court HSA obi guso a oye constitutional process ya court on stop no eno nti say election from time I say election nasia kosi say declare results no court to end stop omo EBSC calling down the election mu baby bebre obi o de court bia the Supreme Court has been consistent to say electoral process no go so a kwa end stop omo enunti say ye to aba na ye gu so a ye to aba no akoko to say obi sisiminti court unrestraining nipa no say and now unrestraining electoral commission say abato no mayento aso a court bebo atu agu na oya na onyan declare results a obi obekọ court bia say court botugu if we say remedy ewo ho against electoral commission for adwuma and say why awie no wa wonte ase no akọ court na court akodane akoto akutie mo asem no se the commission no ye no nye papa court be order say ye nane no eye papa na court akase entena ho na what is say ya election abedru ayi na ye ntimi declare results na kwanye fa so a problem bia ba obetimi ahwe ahunu kwanya de be fa so ene se ye se ye to aba no wi a yen enter ade no nyina wo pink sheet no so no obi ansensan enti no obi ankuta copy enti ba bia mo bedru akinye beba ho bia no ye de pink sheet no copies no ena eye evidence because obi a copy ekuta no bia no signatures o de wo so me de wo so commission de wo so eno na de ya adwuma so enti ukoduru ba bi na se sa pink sheet no enye available a ubetimi ahwe so a declare de wo ya no se abrewa beka nokre
Say nipa no a womoto aba no womuntu bata womo ane wo ho yensa nko na womuntu womo aba ne mfa declare results ba chinchina pinshit no ni ho and now person wo manufacture be declare results. How does that happen? Afarijan ohwe ya bato so akwatia polling station some said 3 or 4 or 5 mirefi exact number ewa akwatia zongo entokwasi ye na eno e destroy enti ya nya results anye enti that election 2008 dear nana. Yes, and now 7. Yes, 7 polling. That election NDC winnie Ghana Gyamfi to trust a man kase electoral commission declare my electoral commission kwan be na obefa so solve problem. Afarijan say you need sa documentation no dia nipa kro no ane wo hoye nsan kwane enkoto ene ekoto ye na mo san winning there be a lusu ye party in government no ye lusu ye we accepted it. I mean polling stations no ye winnie bi but na results we wo ho no na MPP na lead enti margin na wo mo di lead no we no ye margin of victory no de koka ho still no ye ntimi for parliamentary however marginal it was ye ja mu ma MPP ni betna time ye to aba ena omukoye Jordan kwanom at that time koye dede ni kantania dia ye mane maso electoral commission solve problem we now man raise another issue solve we now man raise another issue enti 12 pa ho a ekobo 1 na intimi to about time ena electoral commission declare say abano intimi maso ena omutwam say na ye MPP for one strategy say ye nyai na ba kun ka chire ana nti one declare the whole country there no na katan because country no there no kura no achinye semba mu na ye koye the say ye agree on some figures nti agree we wo monko now so Afarijan say time and to be and na ye hwe time wo mo voter population no and ye margin of victory no a say time sa ankofo no nyina to ko one side there e betimi affect the national resource no because time na 54,000 Sammy constituency 54,000 registered voters and na margin ye dey winning so ye say 23,000 thereabouts and now we say no and ye see ye kwa na say MPP winning even 50,000 e betimi attend anyway and now 40,000 cry bit me at anyway. Enti se me declare no say see here e the manson beba. Enti yenko time. Ni yenko to time the no exclusively. Ni emfa resource no meka ho ansa na declare. Satan na ye ni elidio. Yeti ase ni ekọ time. Ene ekọ to ye ansa na ye de ba beka ho. Enti se o challenge wo ablikuma ho a either you cancel the whole election and rerun, and now say polling stations here. Boa waje atum say we need pink sheets no. Yanko to say that kwatia de ye. MPP force any pink sheets no. NDC force any pink sheets no. Mote wa fe dem say scanned pink sheets bi maji bi Afriyie MPP for homo di be hwe declare results. How does it happen that way? Enti oni kontompo ni frudua de manini kai eno ntina aka ho a omuntimi declare no that is it afedie IGP ma security na who conduct election one kasa ugidi say
ade a me kwako yi ya bebo me pe say when you say nya papa na okoye so that is it. Until the simple solution ye twam ne ka say ye koto no biem ana ye koto specific polling stations here ye ni resource a me hu nipa ekotia no enti obi obeka say ekotia no na che say waye bibi wo mu ampa no ode fake scan pink sheet say nyina so declare na utrimu fine say nipa no to mawo enti wo mbesa to amawa adenti ne ka say ye nsan koto no biem a wo say wo mpene e che say bibi shem enti na wo ntimi nto no eno nso wo de eno ka sal ho a sufficient charges e betumi apam electoral commission for no. And you think so much senka ba na kro mo kodada se bibia o sinsuo mu a o yi una ba ko ka te dun katia aba so de usimu a wonan no untumi huri nsia nya wo yi ba ko sa no je say na ebedro bi so untumi che one ayinum nyina bo mu a sanka nya fa okay so ho ECG asem wo ho ye nchi obi a wo ho ba mo ba chi obi e ba pe Koko board de wo ho ye nchi obi a enti sorry ye ne ka say ye list wo mu nyina ya chi wo mu nyina to anse a say nya fa ti ye sinsuo mu untumi ti ye na mako yes enti ene bedro bi so enyina ye wuda kura ho ne besi ye The Honorable Johnson Asante Bediatuo, the national chairman of the ruling NDC. Honorable, one city levy Huasemaba. I be Obi Achede which the Mobi and Tiase. One city. Yes, they are to petrol, so they are to diesel, so I wine. Then I walk home. And Tiase anything. Me there say many President Mahama. Nka me twen ma MPP fo aye demonstration no say petrol bo na ho no wo mompe. So ho ya DCC amanfo. Nti demonstration no ko na wie ya na nwumre no. Ne di petrol bo no akoba bia na MPP fo ye beto so. Pepe che say we listening government. I rather young. I'm sorry. Because I don't know, you have told 17 per liter. What's here and yet they are as low as 12 for them. Maybe crack on 10 star 10. What's here and no yet Okoya who demonstration. Some per se 17, what dear no. In the uncle, do ya nanka they are 17 ho na che say listening government ya ti obi asem pepe penti demonstration maka ya ti e de be ya adwuma e he de ebesi because e de be na adwuma na asem ni mo ma boka billions ewo energy sector ho they say more ye pricing electricity pricing formula no sika na mo de to diesel any crude oil ye de power energy no bi no thermal plants no bi no eno ho ka kura de mu mfamfra mo formula no because wo di ba mu a ye be ka say wo be ko election enti electricity tariffs akosoro ye beto ati amenti memfa nka ho ye mungu ho obi be ba bitua ena no be se 3 billion go ho ena de woso aye a 3 billion no danche no kura no sesi ya de ye ran no kura no osumi bia wo e ka be billion so e wo ho eba enti ye so
What's answer ya bejira ho say I won say ye free ho na dum so eba. Na kana obogu ho no e. Oh. Pataku ko na sifie na okodi bone na o dwane free ho. Enti obi free akura na ase ebe to no no say wo ba na de asem na na omo. Well, wouldn't the wire go? Yeah, but 25 over Nadia San or Mokan over. The one year. So, and the Ekaibuho and no Pahua. Some millennium challenges Casemo Amuye and also Yampompo da Hoyam ko home cra. Nina, Anna, Sa. Importation of cables so ne manema say yen hia kora na mutimi import gumu saa e ba yentimi nton yentimi nkle kora na muguso a mo awodo contract a ye import bi gumu say no so wo ho a ese be kan ye nyanko ho kora ye pe na ye tira ye yie anhihye papa nti ama dollar no a ye de ekoto crude na ade no dollar no bo abafom ne bo ba fam yi e na ama because sa exchange rate no e ka formula ne ma ye consider crude oil no price exchange rate enum nyina ka ho ne etime determine price enti dollar bo ba fam no na che say briefing space wo ho a yetimiti petrol no so na yete so na yeko ne yete so ne yeko ende aka say petrol ye 17 aba sese abedru beye 12 ye wani da so se be san kofom biem enti yemfa 1 cedi ento so ye jeje a ye de akwa kotua eka no so amobo no wo eyi enkane aho no na enkane a betiman rane petrol sem betiman rane we betiman rane a eno bone ayaye ne sei ana sa 1 cedi no se driver se wo mayimu ni passenger fo nyina wo ka se wo monto abanchu su se Ghana nkane nyina bedum na petrol bo be 5 cedis ya wo ha de wo hina nka wo mechu su driver no ko adwuma ba o mafie o yare koda hospital anya kane ya ye de be no operation exactly. Enunti no se uni mama mu akase mini mama mu bayan de wo mo ye no te se de asif se 1 cedi no ya jeje a na de akogu president Mahamadu Bawumia ya jeje de asolve kania no so problem ai be magana fo anya kania a ejina so na ya san anya petrol ne bo eno so eye manageable sa na ebu oman enti oman no sika edibu oman no eye oman no musika na edibu oman no president bia ni magic so okofa sika bia free babi o but say obi bebu man no ye ne de wo mu no ye no ejina wo priorities sika no nie entimi nso bibibia enti de wo he ne de wo he na obe no kane na de wo he na obe ma na twen enti abanya wontimi nye sa prioritization no eje se wonya aban papa na ye de enim se energy hono kane anu begina so no eye priority petrol bo ye priority but ye try ye anya ba bi aso ama petrol bo no e ba fomu anti se bi ye betimi ayi bi e de akosolve we ni anya petrol anya kane a wo se enye se enye de a eche se wo bo no a wo ja no hono na eye mebo a 17 no Monkoye mu demonstration ade achi ane de ya say we are a listening government e de ade na ko 17 so ana sabi yenu anuma driver for na nka omo ekotu mfuturo agu omo ani so say they say 1 cedi no e be ha manfo 1 cedi be ha manfo passenger for sabi previous and omo no petrol
passenger for more no petrol. No, I can say petrol no buy the passenger for a how. The passenger for any say or better na car more agenti adubo. Ewo form. Simple. Say so come from. And now driver so ono taxi a eda petrol no so no. Enye no ne ha no. Petrol bo a auto no. Ebe ko form ama. Eno ebe ko form ama no. It is a taxi bi wo na say petrol bo no ko form a. Wo say driver nko e demonstration say on demonstrating na bo no san ko sorana. Ya de to ato so ade ne ba form. Ba form. Wo say chenchina ba form kura ato no de mpese yi free so. Enti yin free so say MPP wo na sa ato no say eni ho a. Okay, yin free so na ade no san ko soro ne. Enti wo hwa enti asiye nim na afi so unim de ye men tan kura wo sa MPP fo ne ye we hu ne se da bia wo mu jaka wo ho na yen ya ba bebo ye belt ne akwa correct sa ne manoa eye se ne ma tuto na kwa mu a ese gala we mo nko ne yakotera ba bi na o mo ansan ba na o mo ansan be se ya de no abruka na gu ho ebrebi so ya dumso no ba he na ka say e kana eda energy sector institutions no mu a wo ho no eso enunti no sector bia e wo challenge ECG e wo challenge VR4 wo challenge independent power producers omu nyina e wo challenge enti ba bia aka wo ho na wo mo e transmission great co also challenge wo ho na ka say sia nya skat once kura no a why de na entu aka ne utua ba ko no entu ba ko a system no nyina enrane enti yempetu obi na sika ebetoto no mu no bosomi bia na ya chiche no according to some formula great co for nya kakra ECG for nya kakra wenmu nya kakra ena yebu nkonta na ye ka say energy sector levy ya de ba yebu akonta hu say emfie num pepepe ye betimi ate sa energy sector ka no nyina firi ho eno ne ka ne de ba nti eno ne gina so approve esla no e de to ho nti esla no am say running for I think 2 years pay or so ye fra konwa so na all these energy sector institutions no because of impact of esla no na ebia ayi balance sheet ayi blue ye ka accounting mu blue a che say emfaso kakra wo ho red ya na che say kada ho enti e free so no na obia wo blue kakra che say enso de ba ne nim say anamo wan ye tu no ebebo ama ye energy sector na gina ena ye ko yenso America forecast say won be ma esika na yemfa mwa ye development no millennium challenge no na na yemfa nkono na ka say ye energy sector ho na ye bottleneck ya hinda ye economic development enti no sika de ba no nyina $500 or so million no nyina no yem pumping ko energy sector no. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.